Il-Professur Mariel Lauri, President tar-Riċerka tal-Partit Nazzjonalista, komplit bl-istess retorika qarrieqa tal-aħħar jiem fejn quddiem għexieren ta' gradwati ġodda attakkat lill-Gvern għax skont tal-Università mhijiex ta' priorità għalih. Dan anke jekk fl-aħħar jiem sar magħruf li l-Università din is-sena qed tiġi allokata l-akbar budget fl-istorja u iżjed mid-doppju ta' dak li l-aħħar Gvern Nazzjonalista kien iddedika għaliha fl-2012. Iżda din l-uffiċjal nazzjonalista u anke l-membru tal-fer estremista feħdanu, il-Gvern kien iżjed moħħu fit-tnedija tal-Viżjoni Malta 2050. Ironikament ukoll waqt l-istess ċerimonja fejn il-Professur Lauri attakkat lill-Gvern, tħabbar li din is-sena jiggradwaw numru rekord ta' studenti bil-masters. It-tieni l-ogħla ċertifikat li wieħed jista' jikseb mis-sistema edukattiva. Lauri li jilettur fil-Fakultà tat-Tiskieħ tas-Soċjetà fl-Università u anke esponent fil-fer estremista nazzjonalista qalet hekk. Government has cut its allocation to the University of Malta from 91 million, with give and take a few thousands, in 2022, to 87 million a year later. The very same year, the salary expenditure rose by 4.4 million that year. You can work out the maths. Perhaps celebrating Vision 2050 with such pomp and style was more important for government. Fil-verità kif anke rrimarka l-Ministru Owen Bonnici fl-aħħar jiem l-Università din is-sena tiġi allokata b'rekord ta' 126 miljun euro. Bonnici wkoll enfasizza l-ipokrezija fil-kritika tal-istess Partit Nazzjonalista li fl-aħħar jiem ivvota kontra l-baġit għal din is-sena.